la ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona hlekani Afrika-Dzonga hlekani minxiro mungana lona FM mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risimata wa Jimo xitlhangwa wa xingiritano wa jaja na makunelo wa ndandadzi mahungetele minxiro mela va hi lava ku bula na vona kambe sweswi hi la ku sungula hi bula na Professor Emeritus Mokoena hi bula na vona laha eka hi langutaka xiviko lexi va nga xi humesa tolo lexi xi vulavulaka hi timhaka ta swihehlo leswi swi kongomisiweke xibedhlele xa Helen Joseph mi ta tsundzuka ku n'waxemu ku vuye ku va na video leyi nga hangalaka yi hangalasiwa hi khale ka muhaxi Tom London loyi a nga vilela hi timhaka ta vukorhokeri lebyi byi nga hetelela byi va a byi kuma loko swi ta le ka xibedhlele lexiya se ku na swilo swo tala leswi va nga swi vula vona Prof tolo loko va kha va vulavula na matiko va mahungu hi yo mhaka hi ku hi lava ku va ta mi byela hi voxe leswi va nga hlangana na swona i Health Ombudsman Professor Emeritus Mokoena lava hi bulaka na vona. Prof, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, Pat. I understand you are having a hectic time since yesterday when you released the report on Helen Joseph after the complaint by Tom London. You've been in the news. In every news station, I saw you. Then I envied you. I said, let's speak to Prof. I've become a star. I realize, Prof. Maybe, Prof, let's start from the beginning. The report that you were sharing with us yesterday, where does it begin? Where did it start? What triggered that investigation? If we may share with us that story, Prof. Yes, thank you very much. Thanks for hosting me. The report was triggered by some video recordings that you referred to in your introduction by one Tom London, whose real name is Thomas Holmes. And this was towards the end of September last year. And in our mandate as the health ombud is that we should investigate not only the complaints that are lodged with our office, but also any I would call it infractions or problems with norms and standards that are experienced by patients and users of health establishments. So when my staff saw this video, they realized that there was a big issue, and then they started. Of course, they asked me if I agree, which I did, that we should investigate this. And while we were preparing to investigate, the Minister of Health, Dr. Aaron Motsoaledi, also wrote to us and asked that we should investigate. So that's how it all started. And after investigation, or maybe can you share with us how or the form in which the investigation takes? How do you go about investigating a matter like that? We've got standard methodology, and this involves, first of all, to interview the person who's making a complaint, and whether the complaint was lodged with us or we pick it up as a general news complaint, as we did now. And then we go to the hospital and interview hospital management, interview the clinical staff, interview the support staff, including people that run the food service in the hospital, the people that run the pharmacy, and so on. And then we go to the hospital
and inspect the facilities, not only just the wards, like this Mr. Holmes was complaining about the wards, but also other key areas within the hospitals that take part in the management of any patient. So, and then what we then do, we also interview, in this case, the Gauteng Department of Health senior officials who have oversight over the hospital. So that's the method. And upon so it means Tom was correct. He quoted you on his interview at SABC this morning to say you personally even visited his home as and when the investigation was being conducted. Let's zoom into that then. What necessitated your visit, you in particular? Well, it's not me in particular. I'm just one of the investigators. So often the investigators, they may ask that I accompany them on certain cases. And because it's Tom London, firstly, he's whatever he was accusing the hospital about were very serious, but also that Tom London, is an ex-media person. So my staff thought that maybe I should accompany them, which I did. Now, can you give us a summary of what you found as you were sharing with news entities yesterday? You spoke at length about issues that you found. What were your findings? Well, we categorized the findings into the clinical, as in health, and then the others as facilities and support. Now, as far as clinical is concerned, he had complained that he was kept in the emergency department for an extended time, about 3 days, because there was no bed in the medical wards where he was supposed to be admitted to. And our finding was that this was true, because he was not the only person who was treated in that way. There were a lot of other patients there that spent 2 days or even 3 days or more when he was there, as well as when we went to investigate. So that problem was confirmed. And I can just tell your listeners that the problem arises from two aspects. One is that the hospital is very busy. So it is carrying more than its designed capacity at the moment. And then the second aspect is that management is not very diligent in managing what is a very difficult position of overcrowding. But they're not helping in managing that situation efficiently. So, and then the second aspect that not in any particular order of importance. Yeah. The second aspect was when what he was saying that the doctors were disrespectful. They treated the patients like cockroaches. Now that allegation we investigated. We interviewed patients who were in the same ward at the same time with Tom London, and none of the patients
corroborated that kind of description about the behavior of doctors. There was only one doctor that Tom London, specifically complained about, and then when we interviewed that doctor, she did confirm that she did not greet Tom London and did not acknowledge him formally when she went to his bed and started looking at his medical records. But that doctor gave us an explanation which we accepted, that she didn't want to disturb a tutorial or a bedside teaching that was happening next door at the bed next to Tom London, where senior lecturers were teaching medical students. And then the next element, that in terms of clinical, he complained that the X-ray staff forgot to give him a certain radio contrast medium when a CT scan was being done on him, but called him back from the ward to come and give this contrast later on. Now, what we found was that indeed he was allowed to go to the ward and then call back for this contrast. But the routine is not the routine. The doctor who ordered the CT scan actually specifically ordered a CT scan without contrast, which is what is normally done for a CT scan, looking for the kind of pathologies that the doctors were thinking of in regard to Tom London. But when the radiologist was reading and reporting, then they realized that the X-rays, the CT scans, need to be done with contrast, and therefore he was called back on the same day to have this done. Okay. So those are the clinical complaints. There were the non-clinical complaints that pertain to infrastructure, where he was complaining that the paint was flaking off or peeling off from the ceilings and the walls. And there were broken basins and taps and rusted bathtubs, non-working electric plugs. So those we confirmed that it is true that that is the case. And then he also complained that about food, that people were being served same thing, lunch and dinner and so on, and that was confirmed. And we've confirmed that the food services providers, they had invoices that were not being paid, and therefore they did not deliver food that had been ordered because there were arrears, and then staff then would use the same menu repeatedly of what was available in the hospital. And then we found other things that he didn't complain of, but perhaps before I tell you about the other things that he didn't complain of, yes, let me just end up by
one complaint that he said that dead bodies were left unattended to in the ward. And then on this particular patient that he complained about, when we did our auditing there, we found that, in fact, that body was removed within the SOP, standard operating procedures of the hospital. So that was not founded. What he was saying was not founded. Okay. The other things that we found, which are important, is that senior management there is many of them are acting. They haven't been a CEO for a long time, for about 4 or 5 years, and that the senior management cadre is working in silos, is ineffectual, and therefore there's breakdown in working harmony there in the hospital, to the detriment of the patients. And then there were issues with the linen. There's a shortage of linen. Security is inept and lax, and then maybe the last one is that the supply chain and the finance is not well organized. There's no separation of duties, and which is a risk that there could be misuse. So those are our findings. And I'm left with 3 minutes, Prof, here, but I'm interested and keen to see how do we remedy the situation going forward. What were your recommendations, and how are those recommendations enacted? The recommendations were directed at 2 points. The first is recommendations to the Gauteng Department of Health. And then we said that we recommended that Gauteng Department of Health must fill up the post, the vacant post, and prioritize the post of the CEO and the senior clinical post there. And then what I didn't tell you is that that hospital was functioning as a regional hospital up to about maybe 10 years ago, and then it was upgraded to a tertiary hospital. But its staff establishment had never been upgraded to a tertiary hospital, and therefore the staff that is being used is less. In other words, is inadequate for a tertiary hospital. Now, even given that it was the staff establishment that's being used is that of a regional hospital, there's 30% vacancy rate at the moment. So we've asked Gauteng to make sure that this is remedied. And then we also asked Gauteng to attend to the infrastructure, because the hospital itself doesn't have a mandate to deal with the hospital refurbishment and so on. And then we also recommended that some of the community health centers around the drainage area of Helen Joseph should be upgraded to district hospitals to take off the overcrowding that I've already alluded to at the beginning of this conversation. And then we made some recommendations to the Helen Joseph Hospital itself, and then we said that they must strengthen the finance and supply chain management and segregate duties, and also to upskill or reskill the personnel that is manning those functions.
And we also, of course, said that they must pay bills so that suppliers could continue to provide food for the patient. And then we said they must beef up the security and buy some CCTV and put them in some strategic points and so on. Are there timelines, Prof, for all these recommendations, or there are? Yeah, there are timelines for different ones, bearing in mind that some of them will need to be budgeted afresh. Yeah. So, but those that don't need new budget, we said they must sort out within month to 2 months, 3 months. And then the infrastructure ones, we said that they must do that within 6 months to a year. At least start some of them, like to paint the wards and so on. They don't need new budgets as such. And then those that need structural things, then we said within a year. Prof, you can see this, man. We really appreciate your time, Prof, for sharing with us your insights with regard to the report that you released yesterday. Maybe in a minute or so, if you may, Prof, how difficult or how cumbersome is the process, if it is, to lodge a complaint with the Ombudsman? No, it's very easy. It's very easy. There are a number of ways of putting a complaint. Or maybe, Prof, if you don't mind, kindly hold the line for me just for a minute and let me take news headlines. Then we'll continue after that. Eso so ming sarom kana lona FM la ba kuna bona I health ombudsman ibo ba langtana kuna swiphico zo semhlangana kuna swona la ku ba ipfunanyana kantsongo ku loko vanhu va fane va tisa swiphico leswi fambelana na timhaka ta swa rihanyo va endlisa ku yini swa tika ke kamba hi sungune ni twa ku mahungu misava ya awara ya n'weta emiseko yini a hi amukeleni bongi n'wanati Maluleke mankos hlekani Prof, thank you very much for holding the line for me. In just a minute that I'm left with, can you educate us with regard to how we can go about bringing complaints, if any, with regard to your services as the Ombudsman? Well, there are several methods that one can use. Firstly, that there's a toll-free line. And they can use that toll-free line, or they can use an email address, or they can write to us, although the post office is not really diligent at the moment, or they can walk into our offices. Now, of course, not many people can walk, like the bulk of your listenership. They would have to ride a bus or a train to come here. But if they are here, they can walk into our offices. And we are in the process of developing a WhatsApp. Okay. That they can use WhatsApp as well. So do we have like a website wherein people can access all this information? Yes, we have a website which is www.healthombuds. No. Let me start. Okay. Let me start. All right. Is www. The healthombuds.org.za. Okay, no, fair enough. Prof, you can still stand. We really appreciate your time. Enjoy what is left of your busy Tuesday. Thank you very much. Okay. So means I'm gonna learn FM. Bala ba ibula na bona. Professor
lava a hi bula va ri vona mulanguteli hi timhaka ta swa rihanyo hikokwalaho ka yini hi bule na vona professor lava hi bule na vona hikokwalaho ka ku va humese xiviko lexi xi khumbaka vukorhokeri bya swa rihanyo a xibedhlele xa Helen Joseph andaka loko nkulukumba luya a kombise ku vilela veri va swi kota ku va swi kuma na le ka social media ivi va kota ku va swi landzelerisa se minkarhi ya ku tala mi twa mi kha mi nghena kwala ka Munghana Lonene ka Afrika wa vulavula mi rila mi ku hey swi nge te tlukwana swi ku chakala hala yini hi timhaka ta swa rihanyo laha hi le ofisini leyi yi nga kotaka ku ololoxa swiphiqo swa n'wina swo tala leswi fambelanaka na timhaka ta swa rihanyo lexi endlekaka i ku mi kuma vuxokoxoko loko mi kuma vuxokoxoko ivi mi va tsalela kumbe mi ya ka email mi va tsalela yona kumbe mi va fonela ka toll free a ni tivi ku yi hlamuriwa hi xihatla ku fika kwihi kumbe mi ya kunene kwale a tihofisini ta vona loko mi ri laha a Gauteng ku endlela ku yini ku endlela ku mi yisa swiphiqo swa n'wehe leswi mi va ku mi kha mi vilela hi swona minkarhi ya ku tala na vula na kwala ni ku minkarhi yin'wana hi rhandza ngopfu ku landzelela ndlela leyo olova ku ngo ku fonela ka Munghana Lonene munhu ku hava yini hi yo ndlela yo olova yaleyo kambe minkarhi yin'wana mi kuma ku a swi heteleli swi fikelela leswi a swi fanele swi fikelela swona se hi lava va nga va tirhanaka na mintlhontlho leyi fambelaka na timhaka ta swa rihanyo eka ngani mi kha mi rila kwalomu mi rilaka kona hi timhaka ta swa rihanyo kambe swin'wana swa leswi va nga hi tshota swona i timhaka ta letiya swa ku va kumeni ku impela a ku na vatirhi va kenela laha xibedhlele lexiya se mina na muhumelerisi namuntlha hi twanako hi lava ku vulavula na n'wehe hi vulavula hi timhaka ta rihanyo hi twa ku n'we mi le ku hlanganeni na yini hi ku kwalomu ka ku tlula 85 wa tiphesente ta vaaki va Afrika-Dzonga va tshembela ka timhaka ta tona ta rihanyo ta ndhawu ya rihanyo ya mfumo wa hina ko va kwalomu ka 15 lava va kotaka ku hakela 10 ra magidi hi n'hweti va na ti-medical aid ivi va ya ka swiphemu leswin'wana swa vukorhokeri bya swa rihanyo se yo mhaka namuntlha a hi va vitanela sweswo mi kota ku va mi swi twa ku va koho lava va tirhanaka na swona va koho lava va yaka exibedhlele xexa xa Helen Joseph lexi va nga xi teka va ku se xi ya ka tertiary it's a tertiary institution kambe loko va xi tlakula va xi yisa ka ku se hi xo xi nga ta kota ku tshungula mavabyi na lava dyondzaka va ta na hinkwaswo sweswo va nga tlakusi tinhlayo ta vatirhi hi swin'wana swa leswi va nga swi kuma va nga vala imani mfumo ndhawu ya rihanyo ya Gauteng na mfumo wa Afrika-Dzonga na ndhawu ya rihanyo ya Afrika-Dzonga leyi ni vulavulaka yona va nga tlakula a va twanani no thola a ni swi tivi ku xiphiqo no thola Afrika-Dzonga i yini kumbexana loko vo kuma nkarhi siku va hi byela ku kahle swi fike swi onhaka kwihi hi swi tiva ku swi onhake laha loko ri tiko ri chone hi leri nge yini mali yi helele kwihi hayi ku swi tiveki mali yi helele kwihi hi yo mhaka van'wana va kha va ala na sweswi ku hey ku nga taxiwi swifumi hi ku va wela kwalaya kambe hi ta twa n'wehe kumbe ri yini mi le ku hlangana na yini ka mintlhontlhotlhontlho kumbe na vutomi bya n'we bya siku rin'wana na rin'wana loko swi twa ka timhaka ta rihanyo ma swi tiva ku khale munhu a tshoveka voko a suka namuntlha sweswi a ya xibedhlele a vuya a semenderiwini xilo lexiya ena ditiyi leliya van'wana va lwa na hi dyona se va ku ditiye ngo ti gula matini loko di homile a swi masiku lama a swi talangi ku na vanhu vo tala va hi fonelaka va kha ku nyika waiting list mi twa va ku na backlog hi fike njhani kwalaho a hi buleni 0860 002543 kandziyisa rito ka 067 ivi hi twa ku n'wangulo wa wena wu yini eka mhaka leyi vulavulaka ka yona 065 ya hambi ku ri mhaka ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula nomboro liya hi leyi 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku we u angula u ku yini eka mhaka leyi bulaka ha yo namuntlha hi vulavuleni timhaka tin'wana na tin'wana leti fambelanaka na timhaka ta rihanyo leswi mi nge le ku hlangana swona n'wina mi nga vatirhi ve makhola
kambe ku ya hi vulavisisi lebyi nga endleka va kume ku ka vula a ku nga ri mhaka ya ku vo nkholela nkulukumba Tom Holmes a va chava ku bela huwa lava van'wana va ri ku leteriweni swin'wana kwala tlhelo kambe swi hetelele swi pfuxa mahungu ya ku vateki va mahungu va kombisa timhaka ta ku makhola n'wina tanihi hi vatirhi va le ka swa rihanyo se hi mitwenini kasi va dinosa vona va vula ku amkholi mo va ku tirheni hansi ka ntshikelelo hi mhaka ya ku makayivela ni vula loko se ni kha ni vulavula na n'wina tanihi vaongori va ku hi mhaka ku makayivela hi yo mhaka mi kha mi tirha ka xiyimo xa muxaka lowu se n'wina mi ri yini hi le ka 0860002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni tlhelo rorolero hi twa ku tlhelo ra n'wina ra mhaka ri ri yini loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti hi bulaka hi tona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela le fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re ksta mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkhale ku na mobani ya la ka bisa re la ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku langwe mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ngana ku Afrika wa vulavula a hi tweneni ka vaka ku ndleke yini nceni swi nga fika xi hunguta na timhaka leti ta bula na va dinosa ku nga ri khale hi twa ku vo va ri yini kambe hi la ku vulavula na n'wana ku fika kwele ka awara ya n'we awara ya mbirhi hi twa ku kumbexana hi vulavula hi mhaka leyi nga le ku hi khumbeni tanihi rixaka la timhaka ta rihanyo a ti na ku hayi mo hi sungurisa ku hava sweswo loko swi ze swi va xiyimo xi fikisa sweswo xi ta hetelela xi va xi mi tekini hi ndlela yaleyo a hi tweneni loko hi ri na wo sungula hi loyi nhleka Ayi njani bothat? Efokele minjani but? Efuzile. I can't. Mata bothat va hetela va kuna tshikelelo le mara a South Africa kun'wana kun'wana ku hara. Hi swona swi hisa timba. Ane mitwa mi sungula hi ku va hisa lava. I mani va hisa lava? Bona vana va ka head now. Mati. A ni swi twisisi swilo leswi mi nga swi vulavula a swi fikangi swi khomana kahle swi sunguriseni mi ri ku endla ka yini Mata ku bothat kahle kahle a South Africa vukorhokeri ku va ra kahle. Vukorhokeri ko va ku nga ha ri hava Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga because anywhere la u ya ku kona ku hava na ta funga ku mina yini ku hava hikwako ku na layini u nghena kwihi masuku va ku aswiti swa vento wa yini kahle kahle hikwako a ku na lava nga swi thekiniki loko u nghena ka rihanyo u nghena ka department ya license u nghena ka home affairs u nghena kona ka vhengele na rin'wana ra leswa swa fana hikwako u hlupeka ku ri ku hikwako kahle kahle hikwako ku na lava nga swi thekiniki hikwako na metweli bot kambe na hi kha hi vulavula hi kongomisi ngopfu ka swa rihanyo kambe hi khenseli tlhelo leri mi nga ta na rona 0860002543 a hi twi loko ku ri na un'wana mingiseri hi twa ku ye angulaku yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Nhlekani mahashi minjhani Efokele minjhani sisi Epokile I can't mina ni lo a ni yingisela prof Tolo ka TV se ni hlamala ku hina health ombudsman a ni nga swi tivi ku vulavula ni tshame ni swi twa mara hi mhaka ku a hi vanhu lava kumbexana va nga active hi ku loko ho vulavula hi ku vanhu lava kombeta swilo ka ti-TikTok a ku nga ri wo sungula ku komba situation ya swibedhlele swa hina ka social media and then swin'wanyani ku mahasha kwala minkarhi yo tala ku va kha ku haxiwa ene hayi ka Munghana Lonene ntsena na le ka ti-radio station letin'wanyani sweswiya swa haxiwa na le ka TV va hi kha hi swi vona mara health ombudsman a yi si tshama yi ta yima yi ku hina hi vone situation ya so hi lo yi kuma ku fanele swa va hlamusela ku vona va swi kota ku kuma swilo ka social media mara ni twa prof va vula mhaka yin'wanyani va ku a va pfa va ya ka ti-interview leti a va va ri na tona
na luya wa anga reporta situation ti condition bottom ivi n'wina mi va vutisa ku why n'wina in particular ivi va ku hayi mina lava ni tirhaku na vona kumbe vatirhi va mina a vo pfa va ni vitana hi mhaka ya ku luya a ri munhu wa n'wamahungu leswi vula ku loko ko tivela mina ri suna mbuyangwana a va nge vi na ntlhontlho wa ku ta va ta twisisa timhaka leti ni nga hlangana na tona le ka health kumbe swibedhlele ta ku ka ti nga tshamisekangi. Mina hi 2013 ni tshame ni ri kaya hikuva ni huma Giyani swibedhlele swa private swi le kulenyana ni va ni boheka ku tikuma ni ya a Khensani ni ya bebula. Loko ni fika a ku nga ri na mibedo vavasati lavaya a va tlele ehansi ni ve na laki ya ku mutswari wa mina a ku ri un'wanyana wa vatirhi va le Khensani khale nkarhi waluwa wa khale wo hundza loko ya ha ri Benstow ivi va kota ku loko va nghena va ku mani swimanimani metron swimanimani sweswiya ku va ku ri timhaka ta ku hikuva va tiva va hatla va ni khavulela va ni pfuna mara loko if it's just nobody or individual un'wana un'wanyana yale a ti nghenelaku kwalaya Khensani u treatiwa ku fana na munhu nje. Loko mina ni lava swilo swi ni hatlisela ni rhwala mhana mina ni famba na vo loko no va ni qekeke ni ri Giyani ku swi ta hatla swi hatlisa ku fana na leswi prof va vulaku ku va hatle va famba hi mhaka ku luya status xa yena ka community hi lexi xi tivekaku ni vona ku swi nga basangi. Ombudsman a hi voneni yi tirha hambi kun'wana kun'wanyana yi nga tiveki sweswi ku luya en'wamahungu. swi vula ku vanhu vo fanele va sungula va teka khalanga va n'wi veka ka TikTok va ku mina ni tshoveke nenge lava va le xibedhlele va ni khoma ku ri na khalanga hikuva va nga ta swi landzelela se hi ku ya khalanga vo fanele mi hi nyika tinambara ta n'wina ta personal ku loko hi ri na problem ya ka health hi ta ya ka health ombudsman hi khome n'wina hi ku ingaku swilo swi ta hatlisa. ya kapika sesovile kape masivona a ni twa ni navela ku tiva ku mhana n'wimani kambe ni ku hayi a hi swi tshikeni hi ku loko ku mina loko ni ya xibedhlele ni teka mhani swi vula ku mhani loko va fikile lahaya va tekela nhlokweni. Hayi mana mina i Dr. Mangani va le nursing college. Yes mileteri halaya ka health hi tikuma hi tshamiseka hi mhaka ya ku va tshame va tirha le swibedhlele mara loko a ku nga ri swona swa tika ene a swi fe na vanhu lavan'wana mi kuma ku vatswari va vona a va tshama va va manese. Masivona ni khensirise swami ni khensirise swi ri sona hlayisekani inkomu na n'wina hi swona I can't 0860002543 a hi ku ti wena ku kandziyela timfanelo ta vanhu van'wana naswona i nandzu lowukulu seke a ku ve vutihlamuleri bya wena ku hlayisa no hlonipha timfanelo ta vanhu hinkwavo. hlalela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na Munghana Lonene FM #hivan'we hi va nkoka #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM a amukele n'wana mingiserilo enhlekani Nhlekani minjhani epfukeni minjhani buta mina tsukile ni kambela ku va xikala vito ne inkomu buta mina khalanga mo yi rhanga hi lunghiseliya mi nga yi vula ya ku tala ka n'wina i ndlela yo olova swi hi mukhuva lowu lomu a titliliniki kumbe swibedhlele ku na ti-suggestion box vanhu va tsala va fikela va nga karhala hi mhaka ya ku a swi heleli helo kambe loko vanhu va tata n'wina ku na laha swi fikaka kona se mi kuma ku na to tindlela tetiya mi ti vulaka ta ti-email ta tinambara tetiya vanhu va busy ve le ku tsaleni va busy ve le ku foneni mara a swi heleli helo kambe loko swi lero swi tlhelela kwalaha ka se swi lava kha va vula sweswi ku na leswi swi lo landzeleriwa hi ku hi luya a wa tiveka exactly mantisese se hi tshikeni vanhu va ta va tarila kwala ka n'wina hi ku loko ku riliwa la swiphiqo swa solveka mara loko landzeliwa ti-channel letin'wanyana a ku na tinhlamulo leti nga kumekeni kalango swiphiqo leswi hi nga na swona ka department ya health ne ni twa ingaku swi vangiwa hi ku a ku na supervision kumbe
a ku na mpfinyo lowu tekiwaka loko vanhu va yisa ti-complaint. Reason being loko mo cheka vatirhi vo tala lava tirhaka a swibedhlele loko va ri off hi vo va tirhaka ka ti-private hospitals. Ni ngo nyika example hi xin'wana xa swibedhlele swi nga kona vo unjhani ne vanhu lava tirhaka aka ti-public hi vona loko va ri off va tirhaka hala unjhani. Loko u ya va kuma le unjhani va ku komba tender care wa nghena hi rivati va ku treata kahle va ku khoma kahle. The day a vuya kwala ka ntirho wa yena wa government a nga ha ri yena munhu luya a khoma ku vavabyi kahle loko a ri halaya ka ntirho luwa wa part-time job. And sweswo swi endliwa ngopfu hi ku swi vula ku wa swi tiva ku loko ni ri hala ka government hambi no endla yini na yini a ku na ntsinyo lowu ni nga ta nyikiwa wona. Mara loko ni ri hala ka unjhani loko vanhu lava vo complaina swi vula ku n'winyi wa xibedhlele u na magoza lama a nga ta ni tekela wona. Se i issue ya ku a va tshinyiwi va swi tiva. Swin'wana ni ri kusuhani na tliliniki yin'wana yi nga kona ku hala kusuhani na le kaya ne ku mani lava nesi va huma va ta byela security va ku pfala gate loyi a nga ta complaina ni ta swi yimela mina. Ni ti vutsi ngopfu swi vula ku va swi tiva ku hala lexi nga ta endleka hambi fika vanhu vutisa ni to tsala report ivi swi helela amoyeni. A va pfalela ku yini Gede? A va pfalela ku va karhele, a va pfalela ku kutele, a va pfalela ku yini hi ku vona ka n'wina? Ku vana ka mina a va pfala hi mhaka ya ku kutele ende va karhele because a va tirha va ri one that day ka tliliniki hinkwayo. Ni heli ni swi twisisa because loko se ni hela ni vutisa viti lowun'wana a fane a nghene na vona ka siku rero u pfuke a nga ti nampundzu. Se ni vutisa aka tliliniki leyi servisaku matiko manharhu a ku fanele ku nghena vanhu vambirhi dyambu hinkwaro wa kala van'wana va teke ti-leave. Se swi hi vuyisa laha ka ku swi vula ku hava supervision ya ku supervisa na to ti-leave ta ku mi pfumela njhani ku vatirhi hinkwavo va teka leave ivi ku sala vambirhi. Hi ngo va teke leave hinkwavo ku sala vambirhi ivi vo lava vambirhi va pfuka va nga khomekangi kahle va nga ri ku titweni kahle ku endleka yini hi tliliniki hi siku rero. So i mhaka ya ku le henhla leyi a ku na supervision nakona a ku na magoza lama tekiwaka loko vanhu va yisa ti-complaints. Ti-code suggestion box na swo swi ta yo tshama laha handle vo yo karhala ku tsala vanhu. Nemetwile but American scene 0860002543 kulosa la timineta mune ntsena yi va awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM a amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani hayi budphethe Mfukeni epfokeli buto mina minjani n'we hayi khashiki I can ni khuluma na Wanda kwala Dumfries B so ndi la ungenela ka leya na swibedhlele budphethe budphethe a ni Steve man a ku talanga politiki leyi a ku na avale ku tirheni vanhu lava nga laya swi vula swo swi komba kahle swa ku ANC ile ku hi faileni ku ti-department leti hinkwato famba kwalaho ya nghena xitichini loko fona sweswi ku na xigevenga va ta ku swa ka ku na thata yi humeli hala ka xitichi lexikulu kahle u ya ka masipala a ku na mati lama va nyikaka vaakatiko swilo swa ku tala kahle loko bukala ka department leti nga tshemba to a va le ku tirheni ene ku rhangela yo ANC se sweswi na swi tisa swa ku na DA mara still va le ku wundhiteleni va nge swi koti kahle loko a vo dlaya tiphati ku va na phati ya tiphati mbirhi ni voni nga ka swi ta hi pfuna mara laha ka ku hi mbombomela budphethe kambe ANC yi nghena ku hikwalano kasi a tintswalo i ANC kumbe vatirhi i mana nge vatirhi va thoriwa hikuva ANC lava nga laha i vatirhi a va tholiwi ANC i vatirhi so ANC yi nghena ka ku i government leri hiyo swibedhlele swi le hansi ka yo andiri se loko swi le hansi ka yo swibedhlele budphethe u ta pfumelelana na leswi ni valaka swona swi le hansi ka government wa yelwe a va badalaka mali andiri why va nga cheki a va fambi swibedhlele va cheka swo switolweni futhi u swi tiva kahle u swi tivi ka swin'wana xibedhlele ku hala Limpopo lani ku nga kumeka ku sorry ku vulavula hi swona moyeni ku nga kumeka ku vavisiwa muvabyi un'wanyana hitela a va ICU mara ku ri na ma-security kwala xibedhlele va kumeka ku veni va pfuna situation u ta kuma swa ku va fonile nga ha ku byela ni ku na kwale xitichini u ta kuma swa ku va fonile va ka va la backup va tsandzeka ku ya va pfuna hi munhu wa yi-one se u ta swi vona ku a ku le ku tirhiweni na ku loko u ya sweswi la swibedhlele u ta kuma ku tele maphilisi a ma kona nemetwi mali naswona leswi hi hluphaka
ni mi twile so buti Butbet nda ha famba nkosi yami ndakombela mani i xikombelo a ni kombela Butbet mani ke ni invitela masipala wa Thula Mahanji mhaka mati na hayi le ka swo sweswi makwavo na swi twa ku mo kombela kambe hi le ka swo a hi amukeleni lava hi nga se ya mahungu na misava xikala viti nhlekani Ahe, minjhani sesi hi pfukile njhani? hi pfukile Ni vulavula na Botpet. Okay, Botpet hi mina Xikalavito. Mina ni tirha kona Helen Joseph. Ntshikelelo lowu hi hlanganaka na wona i short staff. o vatirha a va enelangi Vatirhi a va enelangi Helen Joseph ku vulavula ntiyiso. se loko va ka va nga enelangi mindlayini a mina ti-union kasi ti mi byela ku ti mi vulavulelaku ku hey na hi le ku tikeriweni la Ti-union ti kona ni nga mi nyika xikombiso xin'wana. Like tiwadi tin'wanyani mi kuma ku yi rhwale tiphesente ta 32 ne? Or tiphesente ta 28 ne? Mi kuma ku xitafu mi tirha mi ri 6 for the whole day. How can you attend and do total nursing care? Ku ri hi ku mi maxota mi tirha mi ri 6. Xikombiso xin'wana na vusiku mi tirha mi ri 4. Mi kuma ku tiphesente 32 or 28. So ma swi vona ku leke ya ku va mi endla total care yi ta va kona. Hi swo swi endlaku ku va na ti-complain. Complain yikulukumba ngopfu i short staff. leswi vulaku lexi xiphiqo lexi hi nga le ku hlangana na xo ngopfu sweswiwani i ku lava nga hi rhangela a ve le ku tholeni ene sweswi va ngete va tlakule xibedhlele xa n'wina xi suka ka regional xi ya ka tertiary ni mi twile sesi Inkomu ni khensi. xikalavito inkomu na n'wina mi hlayisekani Hi swona Botpet. tata xikalavito va fambisa sweswo a hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wanati Maluleke ivi kusuka kwalano hi ta twa wena loko se hi vuya andzhaka sweswo ya bongi rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi khalanga minjhani na vaxumi hey loko mi lava ku vona ku a ti-health center ku tirhiwa yini ku tirhisiwa ku yini visitani mi fika mi tshama mi nga la consulta mo tshama mi langutisa mi ta vona leswi mi nga ta swi vona ngopfungopfu a health center ya ka Majozi mi ya laha na mixo mi fika mi tshama mi fola line mi kha mi la ku pfuneka loko mi fikela hi ma 8 mi ta mi ya huma laha kumbe hi ma 3 na ma 4 na ndenga mi ta vona matirhelo ya koho ku ya njhani vhakani kwalaya ha kona ntsena laha hi ku vula hi mhaka hi le kusuhi na kona ehlekani khalanga hey ko va ku la South Africa se hi tele khala swo olove ku vanhu vo ta hi le handle a va nga talanga sweswi va tele vanhu vo ta hi le handle ni tsundzuka siku rin'wana ni vone ka mahungu ni vona Dr. Phophi va ha ri ministara wa health a Limpopo va kha va byela un'wana wa Mhlapfa ku mimirhi leyi hi xavaku la a South Africa hi xavela ku tshungula vaakatiko va la South Africa n'wina a hi mi katsangi se loko swi ri so hi swona swi endlaka ku swilo swi tika khalanga vanhu va tele vo ta hi le handle and then loko mi fika ku mi kuma ku na tilayini na vanhu va le handle va ri koho ka tilayini tete ende ku hava ku va nga pfuniwi ku pfuniwa rihanyo ra munhu un'wana na un'wana se hey a swi olovi khalanga ende swi nge olovi ku nga lunghisiwa xiyimo lexi inkomu Butpet mina hi ku vona ka mina xivangelo xa ku ri ne hi nga ha ri na vatirhi vanhu lava va tirhaka ka tindhawu ta government hi ku tiyimisela or hi nkhinkhi hi ku vatirhi lava va tirhaka ka government i ti-member ta ti-union ene ti-union letiwani ti na vuxaka na vandla leri fumaka se vandla leri fumaka ri va na ku tikeriwa ku va ri kota ku va tshinya hi ku loko va va tshinya a vo ta ku byela ku hina hi ta n'wi kuma ka conference hi ta n'wi humesa loyiwani hi nga ri wa hluphanyana se loko ha ha ri na union leyi nga na vuxaka na vandla leri fumaka hi ta tshama hi ri na problem timhaka ta ti-union a ti fanele ti herisiwa ngopfungopfu ka ti-department ta mfumo loko hi lava ku kuma vanhu lava va nga ta kota ku hi tirhela ti-union a ti nga fanelanga ti va na vuxaka na vandla leri fumaka
loko a ri na sweswo ku nge lungi nchumu Buddpet. Hlekani tatana Mathebula, mina mavonelo ma mina ehenhla ka mhaka leyi ya ku tshikeleleka eka ndzawulo ya rihanyo loko swi ta ka vukorhokeri ni vona nga ku swi endliwa ngopfu hi ku tihlayihlayi ta hina la Afrika-Dzonga ti ya ti ngetelelana swinene. Loko mo langusa tihlayo leswi ti gonyisaka swona, loko mo vona leswi hi siku va ngo vanhu va ta ku le matiko ma le handle va nghenisaka swona swi nga mi chavisa swinene. So mina ni vona nga ku hi swona leswi swi endlaku department yi tshikeleleka just because tihlayo leti ti nghenisaka swona swi hinda hlayo ya leva. Inhlikane Buddpet na muhumelerisi kwalani. Buddpet mintlhontlho leyi hlanganaka na yo ka ndzawulo ya rihanyo yi tele ngopfu. Buddpet ntlhontlho wo sungula lowu hlanganaka na wo ka muganga wa ka hina, tliliniki ya ka hina a yi koti ku tirha hi weekend, ene swin'wana swi hi nyikaka mintlhontlho ku tshuka u khomeka ku ri weekend u fanele se u khandziya magetsi ku va u le ku tikeriweni. Xikarhi ka vhiki nako vanhu lava a va le ku tirheni, u ya nghena nampundzu 7 u ya muka hi 4 namajambu nkarhi wun'wana loko va chayisa va ko hetelela ku pfuniweni. U ri karhi u vatwa hala ndzeni va ri karhi va ri ku hlekeleleni va ri karhi va maka swin'wana na swin'wana ku komba ku va koma ra va ka va nga ri ku tirha. I xikala vita Buddpet ku suka la DN Welfare Din tinkomo. Khensini n'wina mikwenu mi nga kota ku va mi rhumela ti-voice note ka nomboro leyi ya ndhuma ya 0657443911 na n'we mi nga kota ku hi bela riqingho mi lava nomboro ya hina hi leyi ni tshama na phesi mitombeni ta swi twa i 086 000 2543 086 000 2543 nako ha kombela ku loko mi nghena kan'we a hi amukeleni ku swi herile vhiki rero hi ta mi vona vhiki leri tako hi nyika van'wani nkarhi fika sweswi le ku hi fambeleni swi le ku hi tirheleni hi ndlela yaleyo. Ku na ntungu wun'wana wu nga koho lowu muyingiseri a nga tshama a vulavula hi woho kumbexana hi nga vulavula hi swoho hi hafu ku phela awara ya 13. Muyingiseri un'wana i tshama nghena ku hina tanihi Afrika-Dzonga a hi le ku endleni kahle hi mhaka ku nghenelela ka timhaka ta Israel is the chosen nation. I swivuriso sweswi i rixaka leri nga hlawuriwa ivi hi goromisana ku swa bibele njhani swi ku yini se kumbexani nkarhi wa ku hi vulavula hi swona veka yini mari vona tiko ra n'wina ku le ku endlekeni ka yini loko ku nga ri makhukhula etinghozi sweswiwani ku na swiviko swi komba ku ka bazi leriya ri nga wa laha eku rhuleni ku se ku hundze emisaveni vanhu va 16 mi ri yini swi sweswo ho va ku lava nga byala va ta mi byela ku va le ku rileni hi swivungu swin'wana ve ri ti-army worm pfula yi nini swinene vanhu va ku va ta pfuna swivungu swi ku vuyavuyana a hi tihi hi ta twa hi n'wina hi mhaka yeleyo kambe sweswi hina tanihi ntolovelo hi rihi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Lava vanhu va tivitana Democratic Nursing Organization of South Africa DINOSA se va ri president lava ku bula na vona la hi twa ku vo va angula va ku yini hi xiviko lexi nga humesiwa hi health ombuds nako ku ya hi vo swa va hlamarisaka kumbe va swi tiva leswi. Zinjifu inhlekani Inhlekani Khalanga inkomo lo mi rhambile mi nge xota na vayingiseri a mi swi voni mara ku makala ena swi mindli nchumu wani a ku ri na mikhukhula Khalanga a ni lava ku tshuwa loko mi ku se mi nghena ta bibele mi ku i namuntlha kumbe ni yo lahleka mara hi kona. Zinjifa ku hume xiviko tolo a xi vulavuli kahle hi timhaka ta vukorhokeri lebyi byi kumaku le n'we mi tirhelaka koho kumbexana hi sunguleni kwalani n'wina tanihi DINOSA mi vona yini ka xiviko lexi. Ni ngo vula leswaku xiviko lexiya xo sungula a xi hi hlamarisi kambe xi tiyisisa swinene ku ri leswi hi swi vulaka hi masiku kumbe leswi a hi karhi hi swi vula hi masiku hi swona ene swi na ntiyiso. Ndzi ngo vula leswaku xibedhlele lexiya xi vitaniwaka ku ri i Helen Joseph a xi sunguli ku va emahungwini hi xona xa ku va emahungwini loko mi ta tsundzuka malembe ndzhaku swi nga va swi ri swa khale kumbe van'wana va ha rivele xi kombisa ku ri miako liya ku katsa na lomu ku tlelaka machudeni lava dyondzelaku swa vuongori aka college leyi a yi vitaniwa ku ri leswaku i Unlaskin Nursing College a swi chavisa hi ku a swi humelele ka TV hi swi vona
loko mo teka sweswo mi swi vuyisela hala a xibedhlele xiviko lexiwani xi ta endzhaku ka loko ku vi na munhu loyi a nga va muvabyi ni ngo vula ku i mulungu a nga kota hikuva a ri munhu loyi a tirhaka swa ti-radio ku nga munhu wo tiveka swinene a nga kota ku va a ti-recorda yena hi yexe ivi a hundzisa hungu leriya ka swilo swa ti-social media swa kona laha vo tala va nga sungula ku swi teka ene loko mo langutisa kahlekahle ndhawu leyi yi korhoteriwaka hi xibedhlele lexiya yi katsa tindhawu ta ti-suburb laha ku tshamaka vanhu va valungu ivi yi va na machudeni ku va na tindhawu to karhi leti ti nga ta va tima tintsongo na vanhu lava va vitanaka ku ri i makhaladi kambe a swi susi mhaka ya ku xibedhlele lexiya a xi le mavokweni ya kahle kambe miako ya xona ya chavisa hi ku ya hi leswi yi nga xiswona andzeni a swi hambanangi na leswi mi nga ta swi vona loko mo ya xo sungula u kombisi toilet ku yi njhani a kombisa leswaku ndhawu leyi nga ka yona yi tanihi kwihi swi teki nkarhi wolowo ku yini ku va a pfuneka a swi hi hlamarisi hi ku hi leswi hi masiku hinkwayo hi vulavulaka hi kuma na ti-report aka vanhu lava hi yimelaka kumbe ti-shop steward ta xibedhlele lexiya va kombisa ku ri hakayivela hi ri vaongori van'wani va ta ku byela ku ni tirha vusiku a casualty laha ku hi tirhaka hi lava mi kumaka ku ri ku ta ngopfu lava va taku hikuva va gumeriwe makhombo kumbe tindzindzakhombo swo fana sweswiya loko va fika lahaya mi kuma ku munhu a ku ni tsandzeki no va ni fika ni tshama hansi ni dya swakudya swa ni dini yo yima hi ku na nkayivelo wukulu swinene aka xibedhlele lexiya loko ku fayeki na nghilazi yinene ku ri vuxika vaongori va dlawa vavabyi va dlawa hi xirhami hikuva ghilazi liya yi nga fikangi yi vekeriwa yin'wana ku susiwa liya yi nga fayeka hi swi kombisa leswaku swilo a swi tshamisekanga lahaya ka xibedhlele lexiya mara hi na ntshembo wa leswaku leswiya a swo va xibedhlele lexiya ntsena ko va i xilavi xi nga tihlweni loko a vo yo languta na ku lavisisa swibedhlele hinkwaswo hi ndlela yin'wana a va ta kuma swo fana na sweswiya swo tala swa swona a handleni ka swimbirhi swinharhu leswi swi nga leswikulukumba swinene ni ngo languta vo Steve Biko vo Charlotte Maxeke hikuva swona swi na mali yo tala swa kota ku kumanyana ti-resources swi nga fani na swo leswiya kambe ni ngo vula ku ri experience leyi a nga va na yona kulukumba luya a ku vangi yena a ri yexe ku na vo tala ngopfu va nga kuma na ku hlangana swo fana sweswiya kutani hikuva va hlwela ku va va pfuniwa kumbe ku voniwa hi dokodela a tshama a casualty nkarhi wo leha swinene swi leswi nga kona eka nkarhi wa sweswi ni twa mi tirhisa rito ra mulungu hikokwalaho ka yini a no twa onge loko a ko va koko wa mina leswiya swa ku va mo ni veka rito ra xilungu ku va national crisis a swi ta va swi nga ri kona se hi ndlela n'wana ni langeta ku kombisa ku ri a ni hlawuli hi mbala kambe no kombisa ku ri loko ko va munhu loyi a nga endhawini ra le madorobeni ivi hi katsakanya ku ri i munhu lowa wa nhlonge yo tshuka loko a vula swo karhi swi tekeriwa enhlokweni ku tlula loko ku ri mina mpheleni wa le makaya wa nhlonge ya tima loko ni rila ni ku ni kombela ku pfuniwa exibedhlele xa ka Malamulele a swi talangi ku va na le ka radio swi va swi vulavuriwa na n'wina kwalani loko yi nga vuyangi hala mi twa ingaku ya nkoka eminkarhini yin'wana a mi yi mi teka rinoko ra mhaka yi tirha hi ndlela leyo a ni vuli ku ri no mi hehla no vula ku ri ka case yo fana na leyiwani hikuva yi ngheneleli ngopfu hi vahlonge yo basa va vulavula ngopfu hi swona swi endli ku ri aka national department kumbe ndzawulo ya rihanyo ya hina ya tiko yi landzelela na ku nghena ku za ku laviwa na investigation ya ombudsman hi ku munhu loyi a nga khumbeka i munhu loyi a tshamaka endhawini ya le madorobeni xa vumbirhi i munhu wa nhlonge yo tshuka hi va tele ngopfu va nhlonge ya ntima va hlanganaka na leswiya a hi swi tshama hi swi vona ku va na mhaka yo fana leyiwa ni ngo vula ku ri a hi swona ntsena ku na ku tiva ku nghenisa xivilelo hi ku landzelela ti-channel ta kona hi leswi a nga swi endla na loyiwani a swi tlhela swi katsana na ku ngheneleriwe hi vanhu vo tala lava nga n'wi pfuneta ku ri a yiliwi mhaka yo fana na leyi loko mi swi tsundzuka na u hetelele a ya tekiwa ya tshunguwa mahala a xibedhlele xa private ka munhu wa ntima a swi talangi ku endla kahle loko u ri wa ntima u ri a private loko mali yi hela va ku cukumeta va ku tlhelela ka public no kombisa ku ni ku hambana ka ku va hi treatiwa hi ndlela yo fana hikokwalaho ka yini a ha ri kwalano hi ri ka
ka masei na malembe mangani 31 hi ri ka xidemokirasi hikokwalaho ka yini ha ri kwalani mi nga si hlamula Zinjiva ni pfumeleleni sungula no hundza laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava mi va twa ku hi nge le ku buleni na vona i tatana Simon Hlungwane bona i president wa Dinosa hi bula na vona laha hi kha hi langute ka timhaka leti ti fambelanaka na xiyimo xa swa rihanyo va yimela vatirhi eka xiyenge lexiya ngopfungopfu vaongori hi yo mhaka yi ri nursing organization hi ndlela yaleyo Zinjiva ku nghene muyingiseri laha a swi vurisa sweswi mi swi vurisaka xiswoho xa ku hikokwalaho ka yini ombudsman hi ku loko ni kha ni va vutisa mina ni kha ni va vutisa ku ayi miri mi yeri hi n'wexe mi yisa swona na le ka tin'wana ti-case va ku hayi no pfa ni vitaniwa leyiwani vo lo ni vitana va ku na mina ni fanele ni va ni ri kona se ni ku case leyiwani yi lo mangariwa kumbe va ku hi lo yi vona ka social media se miyingiseri un'wana a nghenaka a nge hi mhaka ku na vanhu vo tala va nge le ku swi rhumeleni swi leswi na le ka social media kambe a swi nga kumi swi nga kumi rinoko leri leswiwani swi nga ri kuma se a nga swi vulangi ngopfu leswi n'we mi nge le ku swi vuleni swa milungu hi ndlela yaleyo kambe swi tikomba swi ka swi fana se xivutiso xa mina xi tehi hikokwalaho ka yini 31 wa malembe hi ri ka xidemokirasi ka ha ri na mhaka ya ku loyiwani i muntima loyiwani i mulungu Khalanga xisiwana xi ta tshama xi ri xisiwana amahlweni ya lava va tikumaku ku ri va na matimba yo hindza ya van'wana vanhu hi ku fambisa ni ngo vula leswaku ni nga lavi ku hlawula ngopfu hi ku ya hi mbala leswaku valungu va swi kota ku khomana loko va lwisa swo karhi va tirhisana ni ngo mi nyika swikombiso swa ku tala swinene va swi kotile ku lwisa valungu ku ri va kota ku va na yunivhesiti ya vona leyi mi nga ta yitwa yi ta va kona hala a Centurion yi ta sungula hikuva va khomisani mavoko va ku hi lava ku endla leswi hi endlela va rixaka ra ririmi ra hina na nhlonge ya hina so loyiwani u pfunetiwe ngopfu hi swoho sweswo kambe a swi vuli leswaku xibedhlele na xona xi tikuma xi basile a xi nga endlangi kahle a xi na vurhangeri lebyi tivaka ku ri byi endla yini swo tala a swi tshamisekanga swi lava ku lunghisiwa hi leswi ni ngo a hi pfunaneni na vona hi nga languti mbala leswaku swilo a swi cinci ku ri vo tala lava tima va yaku lahayana makhaladi na vayinini a va pfuneki hi ndlela ya kahle kambe ni ngo mi kombisa futhi ku ri a handleni ka mhaka ya mbala ku na mhaka ya ku Khalanga lomu a Joni lomu lava va tshamaka amajoni hi ku eka nkarhi wa sweswi loko ko pfumala mati tiawara tinharhu a Sandton mi ta swi twa swi ri va swi cinca na category va ku i national crisis kambe mi ntiyiso loko ko pfumala mati aka Mavambe hambi ko va tin'hweti tinharhu Khalanga a ku na loyi a nga ta pfulana nomo na ministara na wun'we a nge swi tivi hi mhaka ya ku yini na loko u ri wa le vusiwaneni leswi ni nga va vula ku loko u ri xisiwana wa ta langutiwa u ri xisiwana na swivilelo swa wena wonge hi ku xa xisiwana a xo twakala ngopfu kambe vanhu lava va timali va le Sandton tiawara tinharhu kokwani Khalanga ku va ku ri national crisis ku swi tsandza na ministara hambi o va busy kanjhani palamende wa yi tshika palamende a khandziya aeroplane a vuya a ta languta ku hi nga yi solva njhani so ku na mhaka yaleyo loko va ya ka leswiya swa xipolitiki va swi vitana ku ri ku na class struggle leswi vulaka ku ri va fika va ku na the have and the have not lava nga na swona va kota ku pfuniwa hi xipidi lava pfumalaka vo langutiwa onge i vo mpheleni ku kota mina va nga pfuniwi so swi tele sweswo kambe mhaka yikulukumba i ku xibedhlele lexiya a xi khomiwangi vurhangeri byi nga kahle swi tlhela swi kotlanisa na ku xi na ku kayivela swinene ka vatirhi ku katsa na madokodela ku kota swibedhlele swe le kaya swa Vakhetani na Malamulele mi swi tiva kahle ku loko u ya admitiwa ka Malamulele u ya admitiwa ku ri wa vutlhanu na madyambu loko wo kota ku voniwa hi dokodela vusiku lebyiya kumbe hi Mugqivela u ta va u ri na laki u nga khongela na Xikwembu ku yeni pfunekini namuntlha ni swi koti ku pfuneka ivi kasi swi tlhela swi katsana na ku yini na a ku na budget yo ringanela hi ku ya hi nkavelo wa timali leyi va nga ta kota ku ri va antswisa miako na leswitirhisiwa leswi lavekaka laha aka xibedhlele lexiya hi xin'wana xa swibedhlele lexi xi nga exikarhi ka ndhawu liya yo ka yi nga ni ngo kombisa ku na tindhawu tin'wana leti ti tshamaka lava makhalabyi letiwani ku na ku tlhavana ngopfu ku na ku duvulana ngopfu ku na ti-drugs ngopfu xi busy ku hindza na mpimo xibedhlele lexiya kambe a xi nyikiwi leswi swi faneleke ku xi kota ku tirha hi ndlela leyi nga ta kota ku pfuna na ku phakela nkorhokeri lowu lavekaka hi xiyimo xa le henhla a hi tseleni Zinjiva n'wina khale mi ri ka xiyenge lexa xa swa rihanyo
swi cince kwihi ni vula ku swi hunguti hey a ni tivi ni ta swi vekisa ku yini kambe ku na lembe rin'wana Trevor Manuel a ngetele ku a hlaya mpimanyeto wa yena a ku hina surplus president Mbeki a ku nga ri yona minkarhi yaliya a ku ta va ku ka ku fambisiwa swilo leswiwani ku ka ku lulamisiwa swin'wana kumbexana swi ta swi nga se hlakarisa leswi swi nga ri hlakarisa xiswona sweswi namuntlha ku fike ku cinca yini kokwani Khalanga a ni tivi ku ri mi ta hi vangela ku va hi hehla ku ri hi sungule swo ka swi nga ri swona kambe i ntiyiso kokwani Khalanga ku ri hi nkarhi lowu wa minister Holobye Trevor Manuel a ku ri nkarhi lowu wa president wa hina va ku i Thabo Mbeki a ku ri na ndaku ikhonomi ya hina a yi kula hi kwalomuya ka tiphesente ta 5 kumbe 5% hi lembe na lembe hi swona leswi swi endla ku ka nkavelo ya hina hi va na mali leyi hi kota ku yi veka a tlhelo ivi hi maviti ya finance va ku hi na surplus hi swi tiva kahle leswi nga humelela endzhaku ka loko president Thabo Mbeki a vuya a humile a ka ku rhangela tiko ra hina a ku vangena leswinene swi nga endleka swo tala swi ya tshoveleriwa matsolo lawa loko ma ri karhi ma famba mo kuma magunyumuliwa a mi nga ta swi kuma ku ri mi kota ku famba mi ya amahlweni lero loko mo kuma muchini wu yimile hambi vo TLB lediwani lediya va nge i yumba di ka di chela misava ti chela leyi loko mo fika misisa mabawuti swa boha di ta tsandzeka ku chela di ya amahlweni hikuva di endlisa so tiko ra hina ri tikumi ri khidzame hi matsolo aka swo tala eka nkarhi wa sweswi swi kona swimbirhi swinharhu leswi swi nga ku pfukeni kambe a hi se fikelela ku halaya loko ku ri ikhonomi yona hayi loko swi katsanisa na president wa America lowuntshwa va nge i Donald Trump swi ta xiyimo xa hina xa ha ta hi tikela ku fikelela ka ku hi ta rila hi ka hi lava mali hi nga yi kumi hikokwalaho mi nga swi vona na budget speech ya yisiwa yi tlhekiseriwa amahlweni leswi a swi nge tshama swi humelela so ni ngo kombisa ku leswi nga humelela i ku vukungundwani byi tikumi wonge loko u tsandzeka ku va na vukungundwani a wu swi koti ku rhangela ivi kun'wana na kun'wana leswi a swi ri kona swi sungula ku wa hi xilungu va ku swi collapse ku fikela laha eka nkarhi wa sweswi na loko hi karhi hi navela ku hi nge hi nga kuma budget u fane u ringeta ku lwa u za u nga koti nchumu hi kona va nga ta ku nyika kumbe u lwa onge hi wena u lava ku destroya kumbe ku hlasela swilo hinkwaswo hi ko va nga ta ku nyika leswi lavekaka kambe eka nkarhi wa sweswi ndzawulo ya rihanyo ni ku kombisa leswaku yi na malembe hundza 52 yi nga ri ku kumeni ka nkavelo wa mali lowu gonyaka hi ndlela yin'wana a yi nge le ku increaseni kambe a va karhi va teka mali ya nkavelo wa rihanyo va yi susa yi kha yi ya ehansi loko ku nge se cinciwa sweswo a swi nga ta lunga hi ku ehenhla ka sweswo ku vi na ku tika kun'wanyana ka ku kombisa ku yini na ku na vahlapfa lava taka va endla leswaku mphakelo wa swa rihanyo wu va wu ya ehenhla swinene ku va na demand ya le henhla kambe na vuvabyi khale mavabyi yo fana lama hi vulaka ku ri i ti-chronics leswiya swa ti-high ti-diabetes yinini a swi nga talanga loko swi karhi swi tala swi kotlana na ku masiku lama ku na mavabyi lamakulu ma ya ma kha ma tala swi vula ku ri hi vitana ku ri disease burden ya tiko yi kha yi kulu yi ndlandlamuka kambe mali na mphakelo wu nga ndlandlamuki ku fikelela leswi swi nga swilaveko swa tiko so kwalaya hi ko laha swilo swo tala swi nga fika swi onhaka ende hikuva swi onhaki malembe yo tala ku swi tlhelerisela endzhaku swa ha ta tika kambe swi nga koteka loko ku ri ku mhaka ya vukungundwani timhaka leti hinkwato leti to pfaleka ku pfaliwa tiphayiphi mpelampela swi nga ha endleki hi ku rhandza hi ku masiku lawa swo endleka hi ku rhandza eka matlhelo hinkwawo hikokwalaho mi kumaka ku ri swi ni nkoka ku ri loko hi ringeta ku hi cinca direction ya laha tiko ri yaku kona ku fanele ku va na laha vutiyimiseri bya ku sweswi hi lava ku endla yini swi fana na leswi swi nga humelela kwele Limpopo swo talatala ni ngo mi nyika xikombiso hi le ka Tshweni loko a vo khomanyana ku ni vhenteka na swi twa ku se ni pfulerile hayi mi nga yi tshika ni ri yi tshikeni yi khomanyana kwalano ni teka nhlokomhaka ta mahungu mi phofula mani teka nhlokomhaka ta mahungu ku sungula sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona i tatana Simon Hlengwane ntirhi va Dinosa a ni va vutise xivutiso mhaka leyi yi sukeli la ka ku ve na lembe rin'wana leri Holobye Trevor Manuel va nga vula ku tanihi Afrika-Dzonga hi na mali hi leyi yi lo sala la se ivi a va yi veka mali Afrika-Dzonga a ku ri na leswi va ngo savings leswi swi hi tsandzaka na hina vaaki hi nga veki ku mali loko hola yi vhe yi hela
a Afrika-Dzonga a yi vekiwa mali ivi swi cinca va vurile ku swi cince kwihi a na a tlheleli kona kwalano a ma ku fana na leswi nga endleka Limpopo Zinjiva. Ni vula ku ri swiyimo leswi swi nga kona swi nga humelela kwala a Limpopo mi ta tsundzuka mhangu liya ya le ka Chweni liya. Loko a ku ri ku ti-union ta yingiseriwa swin'wana swa kona a swi ta va swi siveriwile. Swi siveriwa njhani na? Hikuva hi endla ku ri swilaveko swa vaongori kumbe vatirhi swi kona kolomu titliliniki. Ni ngo mi nyika xikombiso ni nga hehli munhu leswaku vaongori lava a va tirha laha tliliniki liya ni ya kuma leswaku va ti loko va byeriwa ku ri kusukela namuntlha mi ta tirha navusiku va pfumela ku hi ta tirha hi kombela mi hi lavela munhu wa ku tlilina. Nhlamulo ya lava va nga vafambisi va swa ndawulo va hlamula va ku ka vona xana mi titwa onge n'wina mina nkoka wo tlula ku fika kwihi na ku ri mi nge koti ku tlilina loko ngati yo va yi halakele ehansi na? Mi ka no vulavula hi vaongori vambirhi ntsena. Loko a ku yingiseriwa ti-union hinkwavo a va ta va endlile ku ri loko va ri ka shift ya vusiku va va nyika munhu wa ku tlilina va endla ku ri ku va na leswi va nge i panic button. Loko ko tshuka ku ngheni xigevenga vo photosa kunene maphorisa va swi twa ku ku na nyandza yeyi a tliliniki liya va tsutsuma va ya va pfuna. Se hi ndlela yin'wana ni vula ku ri system kumbe switirhisiwa na mphakelo wa swa rihanyo wu kota ku ri wu responda kumbe wu hlamula eka xilaveko xa vukorhokeri bya rihanyo etikweni ra hina. Kambe eka nkarhi wa sweswi a wu swi koti ku hlamula hi mhaka ya ku leswi swi nga xiswona eka nkarhi wa sweswi a swi pfumeli hi ku na va rhangelaka a va swi tivi ku va endla yini. Xa vumbirhi loko wena u rila va ri ka wena wo titwa onge u ni nkoka wo tlula mpimo na kumbe hi ndlela n'wana va nga tivisa ku wo twa ingaku wena wo va munhu wo betera ku u huma hi wena u humaka matilweni ku ri loko u ku ve loko ni ku halaki ngati laniwani loko na ha tsutsumela ku ya pfuna un'wana ni kombela ku va na munhu wo tlilina ku loko ni vuya layani la ku veka yin'wana patient ni nga ha kayakaya hi ku rhanga ni la ku tlilina. So ma swi twisisa ku swi komba ku vurhangeri a byi swi koti ku endla leswi faneleke. Hi yona swi kombisaka ku ri loko swilo a swo cinca a ni nge hehli munhu kambe hi tsandziwa hi ku va ti-system ta tiko ra hina ti ta collapsiwa. Eka nkarhi wa sweswi ta ringeta ku bounce back mara a hi se fikelela swi tikomba onge xiyimo xa ha ta tika. Hi ku loko ho languta misava hinkwayo ku va tiko ra America ri hi languta hi tihlo ro tshuka swa tikomba ku ri ka ha ri na swo tala leswi va nga ta swi endla swi nga ta endla ku xiyimo xa hina xi hi tikela. A hi hetseleni hi leswi. Good mina hi ku vona ka mina xivangelo xa ku ri ne hi nga ha ri na vatirhi vanhu lava va tirhaka ka tindhawu ta government hi ku tiyimisela or hi nkhinkhi hi ku vatirhi lava va tirhaka ka government i ti-member ta ti-union ene ti-union letiwani ti na vuxaka na vandla leri fumaka. Se vandla leri fumaka ri va na ku tikeriwa ku va ri kota ku va tshinya hi ku loko va va tshinya a va ta ku byela ku hina hi ta n'wi kuma ka conference hi ta n'wi humesa loyiwani hi nga ri wa hluphanyana. Se loko ha ri na union leyi nga na vuxaka na vandla leri fumaka hi ta tshama hi ri na problem. Timhaka ta ti-union a ti fanele ti herisiwa ngopfungopfu ka ti-department ta mfumo loko hi lava ku kuma vanhu lava va nga ta kota ku hi tirhela. Ti-union a ti nga fanelanga ti va na vuxaka na vandla leri fumaka. Mi hetsela hi hungu rero Zinjiva n'wina mina ni nge va ha ri kona lava nga lava ku xihlawuhlawu a xi vuyi kambe sweswo a swi vuli ku xi nga ha vuya kumbe ku vula leswaku xihlawuhlawu a xi ri kahle. Loyi a ri ka mafurheni ya ku mpfapfa hi nkarhi wa xihlawuhlawu a nga byi tivi vusweti na ku tika ka byona kambe loyi a nga feriwa hi vanhu va muti wa ka vona eka nkarhi wolowo wa xihlawuhlawu hikuva va dlawe hi mfumo wa mabunu a nge tshuki na siku na rin'we a naveri ku xihlawuhlawu a xi vuyi. Lava va swi vulaka leswi va swi vulaka swi vula ku ri a va languti kahle ku ri nawu wa tiko wu ri yini va ti dyondzisa va ta kota ku swi twisisa. Kambe ni ngo vula leswiwani nkayivelo wa vatirhi eka tindzawulo ta mfumo wu vangiwa ngopfu eka nkarhi wa sweswi hi leswiya hi xilungu nge i austerity budget. Hi ndlela yin'wanyana loko muongori a lova loko muongori a teka pension na loko muongori o tshuka a ku mina na ha tshika laha ka mfumo ni ya tirhela ka private
a swibedhlele na le matitliniki to tala a va hava replace kumbe ku va pfala ku ri hi va na loko ku fambi wun'we va vuyisa wun'we loko za u famba xivandla lexi a xa ha pfariwi swi endla leswaku ku va na nkayivelo lowukulu swi tlhela swi hlangana na mhaka ya yini na ya leswaku a ka ha leteriwi vaongori hi nhlayo yele yo ringana ku pfala leswi hi swi lavaka ni ngo mi kombisa loko no landzelela statistics ni nga mi byela ku ri eka malembe lawa ya nga ta ringana 10 ku fika 15 kumbe 10 ku fika 15 ku ta va na vaongori lava tshunelaka kwalomuya ka va 47% lava nga ta tikuma va karhi va ya a ku wiseni kumbe pensionini kambe nhlayo ya vaongori lava hi nga ku va trainini kumbe ku va leteleni tanihi tiko yi laya ka 1.1%. Sweswo swi vula yini na ku ri a ku ya ka malembe ya 20 years ku ya la mahlweni hi ta va na nkayivelo wukulukumba swinene atikweni ra hina hi ku a hi le ku pulaneni ku ri loko se hina hi ta fikelela na n'wina kokwani Khalanga mi wisini hi ta va na lava nga ta hi pfuna va hi ongola se swi ta tika ku tlula leswi hi nga xiswona eka nkarhi wa sweswi leswi va swi vulaka ku muyingiseri no twa onge ku na kun'wana laha va fanele ku ti dyondzisa yana milawu ku yi ri yini xana swi te njhani swa ku ri constitution kumbe vumbiwa bya tiko bya ra hina byi sukela kwihi ku landzela na ti-Labour Relations Act swi ya kwihi swi nga teka siku hinkwaro ku va hi dyondzisana ku fikelela va swi twisisa Zinjif siku ra n'wina ri lerinene ku ya mahlweni khensini nkarhi wan'wana ku dya ku ya njhani inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM hi ku tumingiselo mina hi le ka 0860002543 nakona ku yi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ni vutisa xivutiso n'wina mi landzelaka Matewu na Bibele ku xana timhaka letiya ti nga vuriwa hi mingiseri ta ku mintlhontlhontlhontlho leyi nga langutana hina tanihi tiko swi nga va swa ha ri swoxe swa ku na hina hi hoxi xandla hi ku hi teka Israyele hi yisa aka ICC ke andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula a hi tekeni loyi wo sungula nhlekani hi mamukeli ka Munghana Lonene FM nhlekani a ku na munhu la swi tala ni hinda hi mamukeli ka Munghana Lonene FM nhlekani efikani mahaxi mpfukeli basop hi pfukeli hi ngo vona papa ku Potchefstroom ina ni bayizise cindani leni ku yimi xikalavito ize a pfumela ra mira khale hi minkarhi ya va Mogeni okay Khalanga we ni langutile swin'wana mani mhaka leyi ya rihanyo ya hi karhata mata ku why ni vula leswi loko mo languta ndhaku sweswi a hi hembeleni yo budget hi ku hi swona loko ni ku a hi hembeleni na ta vula ku swin'wanyani a hi swi languteni hi tihlo rin'wana mara swi ri na ntiyiso phakati a hi languteni ku matirhele ma swa rihanyo ka swibedhlele swa mfumo nkarhi lowu a ku ri na surplus a swi antswa ku tlula sweswi na mina ku ya hi mina ka swo tala yona yi xa swa ha fana ni tshikeni ni vula sweswo ni sukile ku na xibedhlele xin'wana ku suka la Sprite la xa khale la Thokoza la xi sukile xi ya hundzuka Thelemkhwerani a ni ri xibedhlele xin'wana xa Phulusong namuntlha kunene ni famba ni khemendela a ni tivi ti-systems ta vona kumbe maendlele le ndzeni laha handle ka tikomba ku hi le xibedhlele ku basile a parking ku hava maphepha ni u pfumala nkarhi wo nghena lomuya ni vutisa ni vona hi ku a ku ri hava nkarhi se ni vutisa un'wana wa social worker ni ku xibedhlele lexi xi basile a ku hawa i vula sweswo ni ku matirhele hambileswi i nga ri ku nese na se ni la ta vula ku kun'wanyani a langa handle ka budget yi na nkoka i vanhu lava tirhaka a swibedhlele hileswaku sweswi laha ni nga yima kona loko no tshika ni gudla va ku va ni yisa ka xibedhlele xa mfumo ni nga raharaha unless ni nga ha ri titiku hi mina mani number 1 loko mi la ku pfula fayili ni vula ka xibedhlele xa khale lexi nga a xi ri la Thokoza ni tshame ni yisa mitirho u pfula fayili swi ve na nkarhi mara mo ni tshika sweswo a ni la ta individualize ti-case ta mina mara mina ni ri na nkarhi lowa kutu a ku ri a hi swi ngani leswi hi ngo hlaya ku hi lahaya na lahaya laha hileswaku xikulukumba i vatirhi ene ni nge vuli ku hinkwavo mara ku tala swi fana na le maphoriseni va ku no maphorisa matirhi loko ro lava na case ya wena swi vona ku ra tirha mara a hi chavi ku languta ti-case leta tin'wana tele handle ku ri no swa humelela leswi hundzukaka national dialogue or concern ku ri no hi vulavula hi lava va nga tirhiku kahle eka rihanyo mina ni ri loko hina va kantimeni ka luya loko hi ku hi la ku teka mfumo hi wu fambisa a swi ta antswa a swi nga ta vuya leswi a va vulavula hi swona swin'wani ku ri ku na le ku ta va na le ka Malamulele ku ta va na le ka Xikundu ku ta va na le Sandton mani nga swi hleketi ku a ni ku swilo hinkwaswo swi ta hi deliwa swi ringana
i to pfula matihlo i vona hi mimfumo ku i le ka xikundu mara vukorhokeri byi fana ka public hospital xaka Matiyani na xale kwihi tanihi le Hillbrow kumbe kwihi hi leswi a ni hleketa swona ku ri ku navela ka mina ene onge sweswi ti le magoveni leriya ingaku ni ta za ni timeka ni nga swi vonangi sweswo loko swi za swi humelela le ka tindhawu tin'wana ta le madorobeni ku fana na Helen Joseph yari a kha ku vulavuriwa hi yona a ku dzineni ni ta vula leswi Khalanga loko ku impela hi la ta swi confirma kumbe hi la ta swi pfumela ku ri hina vantima loko hi za hi khoma xilo xa gudlagudla ni tsundzuka HW Makhuvela va ku mfumo wa vantima wa ninginika tinyoxi to va hava vulombe impela ho pfumela swi va swona na kumbe i system ya yini hi ku hi le ku fambiseni ka mfumo and va kona vo valungu a kha ha tirha na vona se swin'wanyana mina se ni karhele Khalanga ni tshama ni khe ni mi yingisa ni karhele loko mi vutisa xivutiso xa vona hi fiki njhani la mina ni ri hi fikisiwi njhani ene hi ta swi heta njhani mani swi tivi ni kombela ku ni nga ha xikumi a ni swi tivi hi mhaka ku se engoti mbanjani mavona loko munhu ambele buruku ku nghena mbambhazi ivi a tlhela a boha le hansi se a cinacina nga ha swi tivi ku yi ta huma hi kwihi i behavior leyi hi nge le ka yona sweswi na khensa mahaxi hayi mi khensa yini mbambazi hayi Khalanga mi ni karhele hi swona mbambazi na ene vula ntiyiso mi yingiselela ku loko leswi mi nga duma hi swona maphorisa va tirhi loko va lavela wena yi khumba wena mhaka ni ta swi va ku va tirhi maphorisa va ku tirhini maphorisa ku va ku mijalo loko kombetela titiyo hi sonto loko ni huma ka hi pfura Malangavi kwala ni famba loko ni fika na Mall of the North ni kume vakulukumba va i khomela munhu reriya maphorisa mi ri vitana yini mara reriya va hefemurisa kwini a va kha va koka ritshuri laha va pala rini va yise mavoko andzhaku va foweti ni swi vona ka va ti-community club valaya se vulani ku maphorisa va tirhi siku va tela ku n'wina mi ta swi vona a hi amukeleli n'wana mi yingiserelo enhlekani Mahaxi mi yingiseriwa mina mpfukeni hi pfukile hi ngo n'wina Mahaxi hi pfukile mi yingiseriwa khensa swinene mi yi bela riqingho tanani na tona hi twa mi yingiseriwa mina kanene Mahaxi hi swona timbambazi ti nghenile hi bohile tintambu le ho cinacina a hi swi tivi ya ku hi ta huma njhani mbambazi Mahaxi mi vulavula mi kha ni suka la Valdezia hi ku yimela tiko ra Valdezia Mahaxi na hina hi na ntlhontlho kulukumba la Valdezia mayelana na swona swi swa rihanyo mi ta tsundzuka nyana tin'hweti kumbe mavikinyana man'wana na ndhaku hi ve ku va na hoyihoyi ya yimayima na le starateni hi kha hi yimayimela timhaka to ta tliliniki ya hina leyi Mahaxi loko va kha va vulavula tatani Fungwani laya a ni kha ni pfumelelana na vona ku leswiya swa ku ri ni nga ku vaongori va ya ti-pensionini na yini hinkwaswo va hetelela va nga replace-iwi ka tliliniki ya ku fana na hina Mahaxi ku hume vaongori vo fika 10 or 11 va heli va nga replace-iwanga na sweswi leswi swi vulavula ku ri yini Mahaxi ku sala vatirhi vantsongo lava va ku va ri kona laya hi vulavula sweswi Mahaxi ka tliliniki ya hina amo swi nyanyisa 10 or 11 i vanhu vo tala phela swi vula ku tliliniki yi le ku pfaleni yi le ku pfaleni tliliniki yaleyo already a yo pfariwa Mahaxi loko a hi nga yimangi hi vulavula hi tliliniki leyi a yi pfula from Monday ku fikela Sunday se a yi cinciwile a yi tirha from Monday to Friday yi kha yi pfula hi nkarhi wa yo suka hi 8 yi pfala hi 4 o'clock andhaka loko yi ya yimayima ku vuyi wu cinciwa nkarhi walowo se yi pfula kusukela hi Monday ku tlhelela ka Sunday yisiwa ka Sunday va cancel leswa swa call out leswi a swi leta ku ri vaongori a va swi kota ku tlela laha na vusiku va kota ku attenda va pfuxiwa hi ma-security va attenda ti-emergency na sweswo a swa ha ri kona Mahaxi but at least loko yi va yiminyana lahaya patwini loko mi kha mi yimayima va mi nyika swivangelo swa yini swa ku hikokwalaho ka yini va kha va teka swiboho leswi va tlhelaka va swi cinca Mahaxi va ta ku byela ku ri ti-budget tona ti hluphaku a hi koti ku va hi thola vaongori vo enela na switoritori sweswi va nga tata hi swona hi minkarhi yo tala but mhaka yikulukumba i timhaka ta ku va nkarhi wun'wana na hina Vatsonga loko hi langutile Mahaxi i timhaka ta ku va hi tekeriwa hansi loko hi swi langute kahle loko hi kha hi yimayima laya va ta hi attenda nakona loko swi nge se sweswo
up to this point vete va tatisa vaongori ku hana muongori na un'we a nga tisiwa Mahashi. So a hi ta kombela ku siku rin'wana vate va tatisa rini a va hi byeli vo hi byela ku ri vana ni patient hi yimela budget na hina hi sweswi na namuntlha a yimile a hi le ku pfunekeni Mahashi a hi kumbe siku rin'wana loko ma kuma nkarhi mi hi lavisisela Mahashi hi le ku hluphekeni swinene la Valdezia vanhu ve le ku loveni Mahashi ko va a ni i ti-case leti ti nga ripetiweki ematikoxikaya ku fana na loko a ku ri tele madorobeni ni vulavula na sweswi kumbe vanhu va kambe a ku na ku lavisisa nchumu a ni veri va yimele mpimanyeto wa vhiki riri i mindzuku se yimani hi twa ku a ndzhaku ka mpimanyeto veri yini boti wa mina hayi kumbe ta twa swona Mahashi ta va hi kha hi yingiserile ta mutsundzuxi inkomo Gerensele ikulu swinene andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula se va yi susini mhaka leya ka vona a ya ha ri ya vona se va yi susini va yise ku ka se yi ka khalanga tsundzuxa ku na kumbe wena nga tshametanga voice note ya yena la a ku sweswiwani ni le ku ndzeni ka khayiti na vatswari van'wana ve ku ndzeni khayiti va ndlela vana va vona ma yi tsundzuka se swi vula ku se ku phikizana vatswari va ndla tikhayiti letiya a ka ha phikizani vana mara vana vo va nga ta kuma timaraka i va vula sweswi nga vula swona swin'wana hi nga swi yisi ku moyeni se na sweswi mingiseni mungu twele ta kahle ka kombisa ku hi ndlelesi se a fika kwihi a ku no swi ta lava se yi ndla njhani yi sukile ka mina ka vona se yi le ka mina mi fanele ya kaya sweswi na ndzawulo ku ndzawulo mi fanele mi tshembise vanhu va le Valdezia i vaongori a va ri hi ta vutisa loko mpimanyeto wu fikile ka ndzawulo ve ri hi ta twa n'wina se swi sukile ka vona hayi amukeleni n'wana mingiseri no nhlekani Mfukani mpfukeni Botpet hi pfukele hi ngo vona papa hayi mpfukeni xikhulu ma a khensa Botpet na yi twa mali leyi vulavuriwaka ya rihanyo ene ni swi twisisa kahle ku nga va ku na ti-challenge ka department leyi ya ka health mara Botpet swo fana na titliliniki that's why a ni le ku swi twisiseni ku swo fana na titliliniki ti na ti-clinic committees laha ka ti-clinic committee Botpet loko va mi appoint va yisiwa ka ti-workshop vanhu va wu tiva ntirho wa vona ku fana na mina ni chairperson ya mehe clinic committee any challenge ku fana loko va ku a warehouse ya health ya Limpopo a ku na ti-panado loko va ha odini va macharge laha ya va byela ka community meeting loko hi nga swi va byela ku sweswi ku na challenge ku xota ti-panado loko mo tshama mi nga ti kumanga tliliniki ta ha odiwini leyi a warehouse se hi yin'wana leyi like vaakatiko Botpet a va fanele se ku ndleka yini fana ni mi byele ku pandza hi nhloko koloko fana ni mi byele ku hisa miri koloko ku hayi a swi fisinyimi nyana swa ha odiwini hi swo mi vulaka swona mi nge vukorhokeri sweswo no a ni ringeta ku kombisa Botpet mi kuma ku sometimes ka provincial na national mi kuma ku ve le ku delayeni yo department yoxe yi le ku delayeni ya ku supply mimirhi na tiphilisi mara vuxokoxoko byebyo n'wi mi ni nyika ku byi ni pfuni nchumu byi ni pfuna hi ku a byi ni pfuni nchumu mina ku ni byela ku ka ha odiwini a hi vuxokoxoko lebyi ni pfunaka hi ku mi ni twa ku vava ni la panado mara point leyi la ku hi vula Botpet a ni nga vuleli for ka hina ku form yexe a ni nga ta kombisa if there's a challenge vaakatiko va updated na ku xin'wana as a clinic committee Botpet hina a nghena a xitorumu xa hina hi cheka maboksi ma hina machaji wa hina a order fill in time ma ni tisa Botpet if hi order yi tlhela yi tsala hansi hi sayina hina hi ri clinic committee members mi ta vona urgently va hatlisa va hi delivela ti-panado ta hina mara point leyi la ku mi byela Botpet i ku ka health yoxe ka national yi kona challenge ya ku mi kuma ku ve ri ku le ku xoteni ka tiphilisi se ma va byela vaakatiko mara ka leswiya swa ti-challenge ta ku fana na tliliniki ya hina yi tirha 24 hours yo tshama hansi hi lunghisa a yi nga tivi va approve loko ya nese tinese ta hina hi nga ti ndlela ntlangu laha hi tlhe hi va ndlela ntlangu va pecenini hi va replaceini a hi na challenge ya xitafu hi a va lava ku hi tekela tinese laha ya matikweni man'wana as a chairperson na management ya hina ya tliliniki hi alini ka miyexe hi ma tisa Botpet
loko va ku va la ku mi teka a va mi nyika xivangelo xihi loko va ku se la ku teka tinese a va ku yini a va kombisa ku hina ka miyexe hina tinese ta ku tala ene tindhawu tin'wana ta nyika xikombiso like vo Thomo vo Khakhala ta xota tinese se va la ku hi tekela leta hina kume ku na ti-clinic committee a va ntirho wa vona a va tirheli vaakatiko le Botpet mara point liya ni nga mi byela yo ni nga yi vula Botpet ya ku ti-challenge leti ta local ka community vaakatiko a va vutisi clinic committee members loko na ti-challenge na loko va nga byi kumi vukorhokeri hina na tona na huma security ma hina va armed tinese ta hina ti-safe and vaakatiko last week Botpet a hi ri na a community meeting ni vitane tinese ta hina ti ta byela vaakatiko va ka miyexe ku miyexe tliliniki yi ofara ti-services ta njhani ene loko munhu a twa ku vava a ta tliliniki a nga tshika se a ta navusiku hi mhaka ku i swi nampundzu ma yi vona Botpet se mara hi ku komisa xikhulu ti-clinic committee na vaakatiko a va dilana na ti-challenge ta vona ni mi tweli boto wa mina khensa swinene i tlhelo rin'wana ra nkoka leri mi yingiserataka na rona ni kuma papila lava ri ward councillor wa ward 11 has raised frustration hi mhaka ya tipipe leti nga onhiwa hi va ka Eskom hi ravuntlhanu leswi nga endla leswaku pfuta mati a D1 report say ku ri i va fonele va ka masipala ku va ta pfuna va vutisiwa ku vatirha va kona lava va tirhaka ku hela ka vhiki se concern ya mehe i ku mati ya lahleka na yini swa koteka ke ku nga vi na vanhu lava nga ta va ta papila leri mi nga ri tsala la ri vheti ri hoxeka kusuka ku sunguleni Eskom ku ya hi n'we yi boxe phayiphi mara mi lava va masipala a mi vuli nchumu hikuva Eskom va ri yini la loko Eskom ku fana na mina sweswi loko no fika ni boxa phayiphi ya mfumo hi xihoxo a ni tsutsumeli ka masipala ni fanele ni tsutsumela ka ku vona ku phayiphi ya vanhu ni yi pfarisa ku yini a ni tivi kumbe no ka ni nga swi twisisi papila leri a ri vuli nchumu hi ku Eskom yi ri yini hi swona ya a hi tseleni loyi i nhlekani hayi papa mina mpfukeni mpfukile njhani hayi mpfukile a khensa swinene n'wina mi ri ikhomu a ni ku hi ta kombela lava xifambala va hi hundzisa laha le tliliniki ya la Danile loko ku nghena dokodela yin'wana yin'wana nghena na nawu se a leswi tisa ku i nawu wa ku huma ka mfumo kumbe wun'wana wun'wana tana nawu wa yena loko ku va na dokodela a ku tata wambirhi wun'wana na wun'wana loko a suka ku ta un'wanyana a ku a ni nge heti wa vumbirhi mina ni ta tirhisa wa vutlhanu loko a ta ka n'wa wa vutlhanu a ku a na ha tirhi wa vutlhanu wun'wana na wun'wana ta tlula wa vutlhanu lowu taku leswi vulaka ku en'hwetini ka tirha kambirhi ka hi lava ku tiva ku hi swona leswi mfumo wu nga ku tirhisiwa swona kumbe ko va ye dokodela lwina a ni tivi ku kumbexani mi n'wi twi loyi a ku humelela a ku vulavulaka laha a huma sweswi ku na un'wana a ku vulavulaka a swi vulavula kahle ngopfu a swi a swi se leswi a swi se fika ni ka tatana Xikwambana i vulavule kahle a kombisa timhaka ta ku na ti-clinic committee wa ku vula sweswi a ku loko mi va na ti-clinic committee hi to ti hlamusela ku vaaki a hi ti tivi no ti tiva hi komberile ko tala kwalaha a hi va tivi na ku va tiva hi ti-clinic committee ta kona mina na mina ni nga hehla ku kumbexana n'wa miti nhlengeletanihi kambe hambi swi ri tani hi ta va vutisa hi ku loko n'wina mi nga va tivi va vulavula swividyini phela va ti-clinic committee se moya ya swividyini na sweswo swa ku tanihi kambe i swin'wana swa leswi hi tani hi vaaki hi yo mhaka ni kha ni vulavula ku swin'wana hi lava swi swo olova swa ku tatana Xikwambana na le kaya hi nga se kwala hi tshama kona hi nga se vutisa nchumu mara hinkwenu hi lava yini tatana Xikwambana tatana Xikwambana va fanele hayi va ka yini
swo love ngopfu leswiwa loko ku ve n'wina mi fika a tliliniki phela xin'wana mi fanele mi xi tsundzuka i ku tliliniki a yo va tliliniki yi ri yoxe loko yi ze yi va tliliniki ku na district ivi ku va na province se swi vula ku loko mi ri tliliniki mi kuma va mi kuma ku pfuneka mi fanele mi ya ka district loko mi ya ka district va ta mi byela va ku hayi kahle leswiwona hi swona leswi sweswo nakonako lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na lona kambe mundzuku hi ku tisela wona eka hi langutela mpimanyeto va ri i budget vote 2.0 hi twa ku yi ta humelela ke kambe sweswo hi kumeni mahungu ya misava na vongiwa mun'wana Timaleka mani khosi nhlekani nongonoko dzumba na mina u ta landzela endzhaku ka mahungu walawo tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela